Shefo yesanso mama kwa bashon kon e de body more de show you so. Jumtini bi na KANAH asem say it's a beautiful brand new day. And then so yesanso ye dashon kon a yesanso betena se na ye ne mo atwetwe nkomo afa aware ene mpenatwe ho. Me nsem momre. Moma ye ntwa ye hu sima ye ba ye de nkomo twetwe no e be hyehye so. Yo ya mama kwa ba e ba nyamiche enterprise. Ti se na wonim ni dada no nyamiche enterprise de. Unya ti ya na e bo wadwen mu ne se edan sie hu nia. Ope dan sie hu nia papa ha. Na no me kire am nia ma ye ton ahanyina bi. Me bubo from cement, iron rods to tiles. E de na ope. Enye se nu edan sie hu nia ma ho na ye ton o. Ye ma office. Ye se si office e de na ye kire. Obi wo ho a oye busum ye adwuma. E bia ne sika no enso ba nyamiche enterprise a. Ye wo abotire e ma o na ye nu tenase. Eni wo hihye je se ye ma wo hihye ya wo betumi di sika ba betu o kakra wo behu a na wo nso why den wesidan afei nso no free consultation obi wo a opese o sidan na nso onim hunim die biara wo ba nyamiche enterprise a ye ma free consultation ye nje wo hwe ye kire se na dan sie no etie afei nso no ye wo obi wo oba besi dan no mesi a osi dan ni kura oni bi e na afa nso no onya mesi papa sa na ma wanyina uba ha no a so omo ye adwuma say ye carpenters ye wo professionals ankasa oba nyamiche enterprise ne obeto bia eni ne ohie bia ni nyina ubenya bi wa ha. Yo, nyamiche enterprise, ama meni aje. Nyamiche enterprise, ama meni aje. Ama meda Yesu nyina beremo. Nyamiche enterprise, ama meni aje. Anokure ena minia, anasa me maame fefe ekan. Nyamiche enterprise. Adansie dia, misi wuni problem. Dia wuhia no wada bi efirasi ekosi na pampem. Oba ha aha. Na abenya bi ato eye papa kama na de memani ji kura wo nyamiche enterprise ne se me ti arama kuma to me yem ma relase so wo ye adwuma di anase wo ye abaye adwuma na so wabra bo asi wo ye na firi wo a nyamiche enterprise wo ba offer for you so we see KANAH so be sit say de sikafo nyina asi no anase wo mu mani wo mu pim esi de kukuru si ho na ma wo bra Juagli catch the monkey. Kakra ne rechi ade. Bra, obemu wo sidan no, abra wo ankasa no. We need aso anaka wo pese no ebebem amawo. Enti bre nyamiche enterprise. Nyamiche enterprise. Woni ehumobro nyina agya. Woni ehumobro nyina maame. Bra, na besi udai. Abra wo ankasa woni siwade hi. Adai sie. Slow motion o nyamiche enterprise. No, we need that show a little mama. Thank you very much. What time is such a man called me? Mania GD, no, be any begging. Nyamiche enterprise. Nyamiche enterprise. This is your boy Joshua Tingo. You can also call me Americana. Yeah, yes, name. Yeah, code drum. Yeah, Juma Mess, Yaman. We all need shark cream at yourself. Ebema Honam Atoshu. If you say, Bebrenia that year, I'll over treaty in the skin. To beg cream papa. Ebema skin Atoshu Hana, however, carrot here, not as a carrot sudia, a dear putting you when I say, what I say. So whoop him na papa. A carry, Ama Honam Atoshu. Na enya ahondem papa dia. Na eye fuza shark cream. Me kan fu fuza shark cream achiro. Boy near the carrot aye. Adi bia so the carrot aye na che se ahonde ni wom. Eya de papa. Ebe siesie honam no. Ebe ma na ahonde papa. Wari ase. Kojibi. Ebusian for me da masipi se mo twen me man me twa me ho sima ebae na me sanso akan mo se dwumedie ye freezer shower cream na eso yasene we freezer double moisturizing shower cream eno no ye di dware
na a clean ye hunam ni ye pa ma ye hunam ni ni ada ho kama sanso na sanso wa antibacterial shower cream eno so e boy ye ho ban efi ni nkeka nyina e boy ye hunam ho ene emmoa Michelle James ye dudware na ye hu nyina ate aye kama sanso ye 4 in 1 it's very hygienic and protect you 7 good hours na sanso a whitening your skin no na is also moisturizing Michelle moisturizer na Michelle say o dry skin na udi dware a ma honam ne yemoto kama honam nya dedende empo se opeba mpo a you are even safe utimi dware without even pomade nkwa honam na yeden still eni beda ho kama mi se mumre bi ofa wa ha ye mi ofa bedu fie ofa ho ye nya ejuma ofa ho efeyi pa me sanso ma akwa bai de bade mo de show so yo beju ahirwa ofa chia wa hwefo kakra na yento ankomo cheche oh me chia ma hwefo nyina me nanfofo me nuanom me ofa asefo nyina me ofa asefo de manka na ne titru mina spetamina no family ombo midi oh ore nya botre na mfa me nkamo ofa asefo ansa na me aframe Samuel Ahenkramafo aframe kwa otunu de tambia wo ho efso otunu de kwa me Ahenkramafo de ne papa no na dito me na otunu de na latani bi a one papa ya adwuma na papa no wo skapa entina me nam entina nkora na frame otunu papa me se na wo ska dimisu pese me kasa na wo so benyes nti wo so otunde nti ama akame ho ofa nya wabobra nti o mi de obi a otunde nti o hwame a otunde ofa otunde correct ahwefo edam ase semuti ofa sisi o se ye fe no ofa otunde nti mu hya no okoma mu fe no ofa otunde mo bia nkobodin foforo bia emfa ma no ofa ye to ankomo chichie ne so ye nkomo a ewo ho ene mpnatwe ni aware ofa wo ho ipa de he pa ni mo emu ye ode pa mabusa semo mona na mafo abai mpnatwe mpnatwe de nyamese nka no kure desen se o ware aware de ofa mi ntwa wano ba me pese wo explain mpnatwe etre mpnatwe pa ye kan mpnatwe ye den I don't know you know mpnatwe no wo mienu o ye mema side na wo mienu se wo yire na wo twempra ana se wunne yire na wo kotwempra nti akoye numa mienu na wo yire na wo twempra dia ene e dankasa ene e de ofa na bebia we du di anka jinse obetu ye fu tie de tia we ka cho se de no nyese bia bibia o we de chichu enti ase wo yire ebia na wo yire na te ono mo one ne wo ho kama ye bedu ba bi no o ka semana ne buafu simini o ma na ne buafu ni ade anti onye pia bonten na o kokodu ba bi na oba bi o hwewa na bia no mpon ka so betra se o fani pacha akunya ni no atrase na oye ya ni na so o calculate se bia o pese o twonpra na o calculate me bisa o oni wo yere to ho na muntem ye pa na all of a sudden na wasesa unji ndi se bibi na wo ya enkoyie enti na ma David se bibi asesa wo oba no na so o ka kire me yakoda na dwo no na homachi bi na ni maka na so wanka bibi ana sam de me hu se bibi asesa at least hu se wo yere anya sei no te a utimi frɛ no me dɔfo enye sei na me ne wontemte enso no me hu se na kakra ni wasesa enti me pese wo ka kyerɛ me den na ekoso ma ye obibi a won pa na ka kyerɛ me na me pa wa yo enu de ye sanso a enye fa ya enu de ye busa da oba a wonye no obebusa no onfiu oba a wonye no oba a wabɔ ni trimu pose se meka one ne nyonko bi akodi nkomo bi oba bi enti no wo no wo asem no kra obusa no onfiu ebi edu anajo kra ono ba bi oda no wo do koka no kra o pian ato ba bi o a shege eti ya na ya ware sa no de na se ekonya mpra de a ene adaje ni mo ye nia mpra ho agro wo di no ho agro sen oba no ade so te se wo be ko onya ka chen se sweetie hello ye bibi kakra me wo be ko na se mi kan ska kakra mi kuna yito na no be ko poso no adi na ya ma de ai wi anu akra no onim so o yire pa nso ye twempra ti ani je wo no fa ye ka ware pa den ware ndie se ne wakosre afi nabusuafo oba no nabusuafo ene wakosre waya mane bibia na wawa no enti ene de na adanso so yire no no bibia waya mane fi amane o menka
mo na mafo ayinu be ka efia ware ukọ ware no ko ye bibia ofie ti abusuafo nim se wa ware no nti oyire no ne namba bia wa kontakura nim se na sa aha na na bebisa ho hwe dabi obi a mebisa ho hwe na na du ba bia no ma adwom se wa ware ne tiro otumi bia wo so eti wo kan bia che na obia ebi on ma du ba bi kra ebia wo be ma no na du tam bia wo consider oba no usiri nioma ma no usi nioma na wasi oba na nioma si nioma na e du ba bi kra oba na obesi nioma obesi onu nioma wo be ma na on fa de ni wasi na se be ma no okobusa se bokwa ko fast mamba nti sana de na tie nti mpran de mpran de jajajai ofa we die mehwe se wo be kire ye difference kakra ewo mpnatwe ni aware nti maybe a enyama ni bi wo ho a ye ewo mpnatwe mu enso ye bedu aware mu ana ya sese efim wo nyama bensa na wo betu efu senka ye nso mu yie ebra ya aware ni ani ame de me kire mu no titru party se mo na mafo na mo ware ye no de me kire mu no se mo ware a suban aware na ni suban obu onuma onim ni ma bema na wabewar no ni na tra no osumi war na akoya no oni adaje ma no onya sore osumi kwasore na mikuo ekuo na bema no kra kasema onfi titu so oni na wo ba ku mienu ene sese ne sese office wawie waka na otimi for so na oni ne ko share ring court ko sinsan dia sese office tumi bibia ye ne dia ba fa isa wakoye be me dia as wo kasama mema ne kwa as you are just siding with the men e man ye dia encounter dia mema ni bi wo hon so a e man hu na e funo mu enye se oba na e bibia o the lady is trying everything possible say obema na ware ai den edimu enso be man wo ho a e bia na yere hu na afuno no enti he just want to change like obeso sisem na o hwe se ne a etie ene de enya no kresa ofa we de o ye penyin kasama ye tie eno kra de enya sa tie aware ne de ema no na tambia wo di problem ba bema bia bema de wo mu se tie nyesa me bema ntina me kasa mema no obu on ma na onu akasa no obe waru na na bia na oyobi oye mape bani na no so no tra no hu suban no de suban wo de kire no on kwasore kura na se wo suban na wo yi na wo kwasore no wo yi kire na ya otimi kura bedane kristo ni di bedi wachi so ebia wa wo se wo kun opensa pa na wanomsa no aba oba ye no de na so wo oba wo ye unya botre ma no na duane wo de nya botre so o fifimpo a wo de pepa no ho ye bibia nya botre ma no yiwani izio enyama nyina enye izio be ma bi wo ho a onu kra onko no di bia ba onye juma kra pa de akobo asa fefe ne ho asa begu ho de bia sa ofa obetumi kra de yiwani kra na de ye nia wo ye no no abehu se ti da nyankopon so bebo na bibi beto nsem na yin on fa nkonkomo obi ode bebrɛ ofa wo ye sho me na me ka kiro ada mema de se ye hwemu a ye hu eti mema no nyesa bia na ana mo emma no nia mo ye kire mema no na du ba bia ebu okra wo oba no pese wo nkofo nko aba wo ho wo de ofie ni unua bi ba na waginani kama wo sister bi ba na waginani na mo bema no ne maami bi kra ba wo ko bon maami ba yie ne maami nua bi ba na wamuna wanim na banuma bi na wamuna wanim ba wo de wo banuma de wo pese o hwe no so ni na bema no o show na o hwe wi adu ba bi a na akodi hu komo kra kira danfo bi so roba snobo no obi a wo mu maami ana wo mu abusuafo na we na ate no ho so ni na adwen na sesa etiri na ne mu ma no na se munya botre na mu tambia bibia no munya botre ni nkomodie basa no mu yi firi ho se man di nkomo wadanfo na wadanfo no na wukun ma wo sika bia na akobo na mane na sei no no aka ebi kra na wukun no onu ni kun kra o ma na hwe no no atoto akire wa yeah least mistake na o twe ho a no abehye ho no abehye afa hu no wanu hu enti mo yanu ma bi pese wo kasa kire mema ne so bi oh yeah ase wo yeso ase wo man so se wakoye bementi wo man so nko asa me sure aka yeah mema ne de make me aka kire man say
de ye mema nkasa de nyamse enka no kure ade a yen time pene dodo na yen time pasore yen time pasore ene yesi ye ko jogging ba ni akotena apoteshi ba se anase ni akope yi precontre bi preconam bi ni yewe ni ade ni aye ubeko fie kura na bi ayira ye aduane asiwo na esan se wakobuntu enti mema na etisa na mesrema munyai na momuno muso mumfa urade wunya ware a you are DP so ware na fa oba no so unua no ne unua ba ene obi bia na ntiase nya djuma mu ntiase nya djuma mo obi nko ebibi osumase ade bia oba bia na oyire no emprane eno so ade asomdwe ba na mo ko ehu bi wo ba bi ko ye na fe osun komodie da bia na ugu mekwabo no o ma na oba no tifie oso akọwa na betra fie se o ben na tambia mu din komo te mema na mo so afutu ande mama no se tambia mo so munya botre na mu ntra fie mu na ye ne hwe fie bema na hwe fie nti tambia mu ntra fie na mu hwe fie ne nka se mu nkotra bonten na mu hwe bonten mu ntra fie na mu hwe fie na sama wo no. Okay, offer my next question and say aware mu wo de wakoye penyin ti no wako mienu ni nyina mu pen aware ne mpnatwe mu no like aware mu a Mr. mpnatwe mu a ni ye be na ya o partner show ya wo se we ni ko ho pa ense se wo foso akọware sa nipa na ansa na wa be nu hu etwi o peso ofifini mu